shuffle sa ito ka dito pitch mo din ba lang? Okay, as requested. Okay. Kita mano so dati Kim ta derogiamo no kan. Ibababambasit. Okay na? Sana tingko na. Okay na? Dahil ipakita tang ada keyboards isang wanan ta. Okay na? Okay, ikatimpela tayo kiting na eh. Okay, so as requested, iting order na po iti bukel. Kalbo. Padumog mo dyan eh. Okay lang. Singay. No pura jay bukan tambong Nuna na baga jay bukan bugbugay hong Nuna ngisit jay bukan taki kalding Nuna silang jay bukan akal Nuna tangkan jay bukel ay nyug dayta Nuna silap jay bukel kamatis dayta Nuna kulog jay bukel ibong dayta Nuna kuti jay bukel sikog dayta instrumental Data Musika ba ito nagsila ka doon? Nagbait ati Mali No pura jay bukel tambaw Nuna labag jay bukel bugbugay hong Nuna ngisit jay bukel tikay kuldeng Nuna siling jay bukel okol Nuna tangkan jay bukel ay nyug dayta Nuna silap jay bukel kamatis dayta Nuna kulog jay bukel ibong dayta Nuna kuti jay bukel sikog dayta Dapay ka? Tuloy mo rod. Kulog jay bukel ibong dayta No nagkuti jay bukel sikog dayta Atin tungmod tanaw po. No, pass Okay, kung ano ang mga malpas na tayan. Yun natin yung introduction. Watch! 41 minutos apo, kalapasan de las 12 malem. Apo, medyo nagpartak nga talaga mat iti oras. And it mean, Papan nagugot
iti May sabi nga sunatabong, and request ito tipay laeng, a song called Uncle Berting. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sa agiwayway itinuangin. Nagagad na yung kalbarting, nataripato iti dingwan, pagulitan ang naskan atuladan. Awan kanyan at bandog, inang dolata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarat kadlata, uray at dasag ubanit na, agpastunwang di panakainan na. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat na rumang ay panagbiyagan. Nunalpas ti raraapan, at pirok man ti panggadanan, alat tiro ta dandanin panagkaapitan. Nyemapay tang naliday, tabagang nalupay, idi na amuam iti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di ba'y umisang napampaykit din nakiinuman, gem ko na sumulitak no next scrapping. Sumarunuang panagtatalon, raep ken sikakit ng maton, doble ba'y presyo meten di abono. Awang pa'y katingran ng regasyon, ni gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Dinansan masakan, tadi makalan ti pamilyan, tatay parunang agbasbasakat ng asawang. Nagragsak di pakasarna, balse dito'y balse dita, ngem nalakong ng tay may sanga ektarya anyang aron. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, anyang narigat di maglarong mang-ayen. At ang apo ko ni Uncle Berting, isupayan at pagpagkatasan, alat tiro madlaw-along makayan. At ang may samalong nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw agkakape na kamulang-lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket keng kwarat mang taripadon. Parbangon no agriin, napanagugut iti kamutin, idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bimbisita. Dakkel nagpaliwan, dagiti anak na, idi kinagagat imaladaken kuana. At tanin hinyero, doktor ken abogada, di Uncle Berting anyang atat obrana, anyang atat. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, pindaing at anak na apasyaran. Nalako ng ti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyonan ti balay na. Si kangay KARRUBA, among kat isuna, di Uncle Berting tatangtay isuna. Kataramidan na ti amin, kadatay nga anak na, agsubalitay kumamag ken kuana. Agsubalitay kumamag ken kuana. Nagpadatatlag ka manan? Ha? Ay kawan na. Para kay sponsor type tap nun di ka maila. Thanks from Linet Jacinto. Bira JM karon jente bukal-bukal. Hello mga sir, Merry Christmas to everyone. Kablak man damanang kan Manong ko Junior, kanang Juliet Fajardo dita Sagat Cordon. Isabella watching from Barcelona, Spain. Merry Christmas from Auntie Adda. Isublita man dating nga papugtuan.
Okay, may sabi nga sunata po for 100 pesos courtesy of Engineer Kokoy Terte, 100 peso load. Iti sagot mi kada kayo, dahil ito yan po, titatatlag nga sunata. Kat manen, isagana yun, dahil kita cellphone nyo with your name, age, address, and title of the song and send it to 0915-071-3686. Ulitin palong. 0915-071-3686. Kaya dito yun na po, ititatlag asunata. Ipuon ko nga irugi, panagbiag miya kakaasi, anak na kamay sa apobre, may palpala isa bali nga ili. Idi ubing at amaladaga, binilbilin at day dinanang, ay anak ko wag singsimpet ka, tain na kun sa baling adaga. Bumangunak iti bibigat, agin nagausik ngan kendawag, iwaras kong dagito'y mata, awan ka na ng mabuy-buya. Nuin kam matipon-tipon, ngagkakapsat maumumong, kas kamla nalaylay asabong, taawan netentay makinpuong. Nuin kam sa J-Eskwela, agsasaralo kam nga at kataka, kas kamla nas pag-asa nga, taawan netentay makinbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kun na nang day di nakrigat, siya kun na nang day di nagsaad, bilang ina nga mangal-alwa. Ano kayo mga loda to? Isang agasot? 100 pesos. Okay. Nuin kam matipon-tipon, nagkakapsat maumumong, kas kamla nalaylay asabong, taawan netentay makinpuong. Nuin kam sa J-Eskwela, agsasarano kam nga agkataka, kas kamla nas pag-asa nga, taawan netentay makinbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nasaad, bilang ina nga mangal-alwa. Nagatuti sumumpat kakapsat, makaparagsak nga kitain. Abo, nga nagatuti tumtumungag kada kami. Kuna ni April Liwag, iti Villa Beltran ipuon ko nga irugi. Kuna ni Jerry Rivera nga 26 years old from Ramon Isabela, awan ti sungba na. Kuna naman ni Norma Bermudez, ipuon kong erogi, iti Cebu San Isidro. Kuna naman ni Antonio Buboy Toledo Jr. Panagbiag niya kaasi. And other guesses, apo nakatado. As in, anak ni may isang pobre by Domar Pastor. Eli Obra, ipuon kong erogi. Jennifer Jacinto Ulila, Julius Gahes, Bugalyon proper ipon kong erogi, Mauding Abilin from Manilin Morales, ipon kong erogi, Kaduda Halos Biminda Doria, 57 years old, anak na kambay sang pobre, and Dave Basog of Quirino, ipon kong erogi, and inuulit na nag-send Mura natin, Odessa, nagpugtulit. Mali. Divina, Geraldine Anagan, Caloocan City, Abel Paragosco, ipuon kong erogi, awan na po, and anak ni Berrigat.
Ngamit at pa lang nga po, introduction pa lang at nag-send ka namin. As early as 2:47 in the afternoon. Po? Introduction Sa pa lang ako ti man? kantatatay ket naalanan apo iti pudpudno wenno ti correct ka. Title of the song kunana toy Kanta ti Ulila. That is the Yan. correct title. Kanta ti Ulila. It's not taipon kung erogi. Nayong pagayon ti patalastas Kuya Melvin. 29 years old from San Miguel, Ramon Isabela. Kanain nga mga abak apo every week sa dating nga mga abakan. So pa yan. Juan, Kanta ti Ulila. 29 years old. Congratulations sa Niño de la Cruz. Kita ang manlaing nakalalay nga talaga ito nga ading tayo. Okay, so that's it. We have a winner apo. And kalagiti hanga napagkasatan. Apo, sorry kata kayo. And it's 8 minutes lang yan iti bati. Ngamitit mi ba apo, dito yung kanito para iti maudi nga name that tune tayo. This time, 300 pesos mo ti ipadawat tayo. Isusulat mo, naman iti premyo. Okay, another 300 pesos will be given away. Iti makamo, iti paulo na dito nga sunata apo, courtesy of our friend from Iowa. Iowa sana na ikaw ay mawawala. Haji sa DJT ko. Iowa, USA. Apo talaga nga nadaan iti nalumag nga pa nagpuspuso dito. Iowa. Nakakabsat tayo. So, thank you so much. Kaya dito na po titatatlang nga sunata. Kapot na Christmas. Another Christmas song manin apo. At Atur ka tagdilitak ti ko. When adula unay itikwan. Ano muta na sa inyo tagay mga bak. Basta na picture ko dyan kini ka. Okay, so bakante apo, iti text line tayo. Ito yan. With your name, address, age, and the title of the song. Ulitin. Name, age, address, and the title of the song. I-text lang po dito yung numero. Iti stasyon tayo. 0915-071-3686. Okay, for 300 peso load, dito yan titadatnag nga sonata. Magkakabiit, ulayin ta. Merry Christmas, everyone. Oh, 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 oh. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him in Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all that hear in heaven's God's holy word. Give to our Father glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him in Christ the Lord. Manunod na tayo. It's a very simple song for 300 pesos. Wow! Talugas at piso nga load. Courtesy of our friend from Iowa, USA. Our winner is kita am nga pagsatatayan. Hindi pa. Kita am na yung spelling na katayo ka. We are looking for the... Sige, ikaw ang magwan. Tama naman, di ba? Yes, correct. Iso na po. Ato ti... Correct manungat ti... We have 63 entries. Apo, kasi nyo ajikin atong nag-entry. 63 apo ti pimugto. Ngamtag sang kasat na may salaang iti mga bak. So, kaya may apo nga. Ako ka, nagpartak. Ato pilag sang sangpot.
Ayan, dito apo ti konoan 2:54 PM isuna. Okay, and 2:56 talaga nga introduction na pa lang di pa nagibagami iti kantakat na type ng Adagosen. So, a 19-year-old from Quirino Province. Ayan. Di na imbaga niya nga barangay na. Aguro ka. Address dapat should be complete eh. O di si Kati. Ano yan, Hans? Kitain Isa pa, mag-alas 3 na. Mag-alas 3 na. Gusto niya manalo. come let us adore him. Kung ano dito may and o sige, pili ka ti. Okay, kitain mo po di most complete address. Sabagay, si kamot ti pa-premyo. At least at the barangay na kumamet. Okay. Kitain tayo. Dapat itayat na naganti barangay captain naman. Bagur ka, mabit lang nga po. We have a winner. Dati po. The most complete from Bugayan proper, Ramon Isabela. Okay. The title of the Picture song, picture Oh Come All Ye Faithful. Very good. Isuna, isuti ka una na po. We would like to say congratulations to Julius Gahes. Yan, 26 years old. Apo. Sayang di umuno tatay. Quirino Province ko na lang ba? 3, 4. Okay, so KARRUBA, that's all for our Sunday edition, Sunday program at dakang Manen. Kaya tagyaman kami apo, iti panang tarabayo kanyami, iti laso di talong oras. Kaya into next week tumanan apo, Adda kami tumanan. Dito lang apo kasamitan ng radio station the entire Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Next na may, kaya tayo tingorot ni Manong yung John Seriales. Kaya John Mark Pastor. Saying good day and God bless everyone. Bye-bye.